PGR so high power committee ini ding piano gitu. Masih so high power committee so kacing wai kerai ini amai pen kerai bang kelapoin no je prabjin pen lada PGR long kita long le sai kacing tiket indo ada no ke claim la pen ke claim hola hem kacing ke ana dimma bang ke 9,500 bigas 9,500 plus bigas do out of 11,600 bigas out of 11,600 bigas ang bong pen 9,500 plus bang ke lake hem abe hidi lake mane ke noga khiti claim lo mane bang ke sok khiti claim lo ba pene sok khiti claim lo hola 9,500 along le ekje ke bang la no utela bang ke le tum dak la so PGR ke 11,607.19 mane litha la 11,607.19 bigas along le angbong pen ke do munit ke do bang ke ta bang ke 2,584.1 2,584.1 along lesi to chop lapen ke 9,023.09 la solong lian ge bela asi pola so hem kikim ke adim ana bang ke Karbeng Autonomous Council pen high power committee keraya ting pen non prabjin pen da fencing in pipe aso fencing pipe tender pole pen ada kapang ceng dia fan ke lake Karbeng Autonomous Council pen kumkielo la high power committee ke ceraya ting si aso asang deng claim pon tapi nang partame 22 atuma bang High Court case ki picheng lo atumang ke non November hearing ko lapen 73 a family tum hoda ko case ki thu hola tum case ki tum man ke non rasachitlo second hearing do ko labang ke 26 laso ko pipima documents ki pidunang ji High Court ke hang aten Karbeng Autonomous Council pen ta ripon bomo lapen high power committee ke raya teng pen si hola hai documents an dame la tenang jis tenang sort documents an ta ripon bom si pada high court lo ki pidun dia panci sik kedang panci pini cerai pon la penang parta me pini cerai thulo la 9,023 point along le 9,023.09 line ke dola 9,023 bigas point 09 ana long le ke dake hem kim kela la so long le bang ke pini cerai lo revenue circle dongkam han hukum pia lo lapen dongkam revenue circle lapen fuluni revenue circle lapen silunian revenue circle la hem ki kim ke adim ana bang ke dake akimi jara scheme tame ba jongjong scheme le ahem le kimji pusita dake kim long le lo pusi pini kerai pono na ben yaro tu dake pena pang bong pena tu notice people emi kip ke diman ke mangke dake akimi ahem bangke kim long le lo mi jara scheme tame ba jongjong scheme le ahem le kimji pusita dake kim long le lo pusi pini kerai pono na ben yaro tu dake pena pang bong pena tu notice people emi kip ke diman ke mangke dake akimi ahem bangke kim long le lo pusi pini cheperai lo la ke next meeting ho ko na bangke aku pipima ni to cheperai la sesina to bangke ni PGR long le putar bangke pini latest bangke high power committee ke chunga ateng kirip ponalam theke lanjut acha sir isilam non nang litu pini cherai bangke agriculture bangke blockage lo bati lasi latum ki ajak tum ki agriculture pe securing loss the maximum tum ki biha bepar mani business economics bank gala so ke blocks bang na tum lagi block on elo na daga bangke lagi non tribal tum bangke lagi trading license ki pi ye aron do non tribal tum masina tribal tum bangke lagi aron teng bangke lagi tum ke trading license bi asi bepar biha bepar bangke lagi bono ne de lagi lagi India citizenship lo pulong ga jaw phanda lagi biha bepar claim ri tu
Joko. At sa mo pa nang isi meeting nung kininti to nang tum isi ben ke ceparai tang lo mane labang kaprek Oh, ben lah ke kan ke cepacor. lah dat pini high power committee long gele le lagi. Ah. Nili ningji wo lo gele ni kan ke thom prang lo ni tu ceperai lah so isi ningkan isi office haplong to sorsa la so isi long resolution ya. Je inglong so kalia tum phan ke mane yong se inglong so nim supi alo so tum so lo da se penando kok long inglong so. Dak long le phelang pen cheng lo. Kaprek ja inglong aso tum ke long ji jitu facilitian ke en pon long li ma la so bang ki pipon pe kar gena ton mas consultancy la ke chepera le isi kan la ke gejen division la klan elo to isi chepera tank pen order ta sarko free revenue sarko bana pielo la so potsi ni tuma reference nc di mausa ta ninkan si hini office la tum ke chepera Sir, silam jaha tum itu fencing hada ke salam dam ga kenang shot kali lage bang hala ala kum kama thala no te 2584.1 2584 family tumsi tha biga si antotla 9020.09 along lege $5 ehula ke tumi raibek ning lake किसीस लोहना के जिजोक तहदा के जोक तुमता लदा के खिती बेटी क्लेम उन्हें लोहरा के छुट्टी लोग ने लोहरा के लगे कार्बेलो तो नमाज काउंसिल अंडर से दुको लेकिन हाई पावर कमिटी से पीमा डिसीजन एनजीओ ला सोलोंग ले अला हाई पावर कमिटी डिसीजन अटेंग सी फाइनल डिसीजन ला पेन कार्बेलो तो नमाज काउंसिल सी ता ला सो टेंग सी ला सो साइन डेंग क्लेम पन पुपुसी पिनी चेराई पन ये हाई पावर कमिटी को पीमा ला सो दागे माने के हाई पावर कमिटी पिनी तो मानो लो जरा के चपराई लो जब जाके यूनिवर्सिटी ले भी जाना एग्रीकल्चरल कॉलेज ले भी जाना ना बांग के म्यूजिक यूनिवर्सिटी को ले भी करना म्यूजिक स्कूल ले भी करना ना बांग के पिने ना इंजीनियरिंग कॉलेज ले भी जाना ना के हाई पावर